ئەڤە دەرچوێن گەشت و گۆزارێنەوە لەسەر بڕیارە دەستای گشتیا گەشت و گۆزارێ دێ دەلیڤێنکاری بەوان ئێنە دیتن کو هەندێک ژمان دەرچووە پەتەش 10 ساڵانە دەرچوینە و بێکار ماینەوە vê biryara destaya giştiya geşt û gozarê bi baştirîn planên geşt û gozarê qelem didan. Em hezkên herdem xulêtûsa bênevekirin yê geşt û gozar û em hezkên bi me delîvîtkarî bênevekirin. Xwedê ev nêzîkî 10 sal e. 2010 ez ê yatê xeric bûyim û me çi kar nîne yani em hezkên bîne damezrandin. Ev 2010 em texeric bûyîn û em mitrînîşine xwarê mal cam hezkên yani ke kargah geşt û gozarî û me delîvêtkarî bibînît an jî xwe laveketin an semînarê wisa hemû çi ne dibizanîn ku me giringek hey. Rêveberê giştiyê geşt û gozara dihok jî dibêjit legel destaya giştiya geşt û gozarê dihewlin berdewam dane ji bo baştirkirina kartê geşt û gozarê li dihok. طبعا نزیکی 900 جیت بن 900 جیت گشتیاری میت هین و 205 جیت سروشتی میت هین فاكيد يعني درفت هبت از بوفان كسب بيشتي بينا بيشتي خولت خو خلاص كان فيك طبعا او تو بحث كي البارزقها دوكي بتايبتي يعني ما حمو شانت قشتو جوزاري ما يدفي بارزقها دوكي داهين بس لما خاب النقه هشتينا اوان استاك وخلك بياني مرازي بت وام وكرفه بلا قشتو جوزاره قال دستي قال جناب محافظي ام حاول كين كوفي كارتي بيش بخينين دا جيت باش بوان اجنبيه شك ابد بيانش بينا بارزقها دوكي جيبوانش پیدا ji bo baştirkirina kartê geşt û gozarê û nehêlana kem û kuriya û rakeşana rijeka zêdetiriya geştiyara û çawaniya seredekirînê gelwan dê delîvênkarî bo derçûyên geşt û gozarê êne dîtin. Şirvan Xedir Kursad News Duhok.